पाउचेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर की अनुब डिस्ट्रिक्ट सिंह के एडीसी सेमनबगी थबक खेना जांगसिन हनिंगे डिमांड कमिटी मणिपुर की नौना सेम की डिस्ट्रिक्ट मरी नोने फेरजोल कामजोंग अमरी टेक्नोपल की तोखाइबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेमबगी थबक खेना खुमांग चौक्सिन जांगसिननबा मरी लेनबसिन होनबियु अने डिमांड कमिटी ऑन क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फेरजोल कामजोंग नोने अमरी टेक्नोपल DDCADC की कन्वेनर साइमन कमेना फोंदोखरे पाउमी सिंगो उनबदा भागना हाई नौना सेम की डिस्ट्रिक्ट मरी असिके तोखाइबा ADC सेमननबगिदबक डिमांड कमिटी न खोंजंग इहक चांसेलकपा हौरकपदकी स्टेट मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पेसिनबा वरी सानबगी थबक चथरबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टर दा डिमांड असि मरम चाबने हाने लौबिदुन कैबिनेट पुथोकपिदुन खंदरबा मतुंगदा सरिबा सही असिकी मार्च 23 नोने फरजोल कामजोंग अमदी टेक्नोपल की ओइबा तोखाइबा ADC सेमनबा वरेप लौखिबने मधुगी मखा तरकपदा मसाना पेटेंसर ओइदना PI लम हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा थाबदसु हौखिबा अगस्त तरगनि थोइदा पेरकपो ऑर्डर अमना हानाना कैबिनेट वरेप लौखिबा लैख्रबन मदु थबक तो ओंथोकना वाफम थांबेरखे वाफम असे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली हिल एरियास कमिटी ने लौकटपिदना वाफम असे जाउना बिल लंबा पुथोकलगा एक ओंथोकना पथौरांग तौबगी पाउसु लैरे मसि लेगाना थबक तो ओंथोकपिदुना दौना सेमखिबा डिस्ट्रिक्ट मरी असिगे तोंगानबा ADC सिंह संबिदना अपील तौखे मसीगी थबक थौरम सिंह असि पाइखटना होनबदा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर बोगजागित बाल्टेना थौदांग लौबिदुना मसेगे थबक असि माइ पाखन बिबकिदमक्ता थागतपा फोंदोरकले मसीगी खोंजंग असिदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिविल बॉडी सिंगनसु मतेंग पांगपिदुना माइ पाखनना होनबा असिगिदमक्ता थागली आइगे चीफ मिनिस्टर मियामगी इहुल खंगना थबक तौबिदुना हाना लेरंबा एकदुदगी नौना सेमदोकपिदुना डिस्ट्रिक्ट मरी असिगी ADC सेमकी थबक असि अथुबद लोइसिनबिगनि हाबगी थाजबा लೈ आइगे एक्सीडेंट नहा अमसीरे अमर हॉस्पिटल लेकनगरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा इम्फाल उखरुल लंबी की खुराई साजोर लाइकर मपादा ngasi नबी चुंगबा मतुंग पुंग अमगनि मिनट 4 ताबा मतमदा दादा डिफर अमग बुलेट का थेंचिनबदा बुलेट थौरकपा नहा अमलैकेद्रे तोंगलकबा अमन सोकपदगी अरुबा फिबमदा लेकनगरे फ्रेस न फंगबा पाउदा लेकिदबा नहा अदुगी ममिंग एमदे कोर्सित अलम सही तरगानिपन अपोकबा एमदे रजाउद्दीन कवे जारपोक तुलहिल तापोक पिदाम मखोंदगिरी महाका लाकमिनबा लेकिदबमी असिगी एकाई मक्तदगी एमदे मोसारब सही कुन अपोकपा एमदे इबो आरबनहा असिना सोपदगे जनिम्सता अरुबा फिबमदा लेकनगरे आइरे एक्सीडेंट अदु टाटा डिफर रजिस्ट्रेशन नंबर MN01 AA 2202 असिना उखरुलमदगी खुराई लमलोंग तमदा लाकवदा लमलोंग लोमदगी चटखिबा रॉयल इनफिल्ड बुलेट रजिस्ट्रेशन नंबर MN01 D 7501 असिगा थेंचनबदा बुलेट अदुबो थौरिबा एमदे कोर्सित अलम हारिबनहा असित हिने सोपदगी लेकनबा नंगदना थौदोक थोकफम अदुमक्तदा लेकिदबने थौदोक अदुगा मरि लेनना पोरोमपत पुलिस स्टेशन के समलौकले आइरे मणिपुर जोकनबा सारेंग थुंगलारे महौसागुमना मणिपुर येलहौ nga oina barang kaine phanglamba sareng nauna joknaba pandamgi makada ngasi sareng masa chatret lom west bengal dagi impal da porakre sareng masa singa du impal da jaroklaba tungda se minister nong thombam berena masong fisheries minister sorokoibam rajana luching du kangbu amana luching ba kangbu amana ngasi ni bidang korap lampel patali district fisheries office ki pokri da thadagre tharmadra se minister haiki manipur da sareng marang kaine pothokna na balebak asina लैंगा गसना थबक पाइखत पहावरे पाक्सना सारेंग जोकना नबकी नबक तोंगन तोंगन बा स्टेट चिंगदगी सारेंग मसा सिंगलौतना फिशरीज डिपार्टमेंट की मखादा लेबा पोखरी सिंग जोकपा हावरे थारोंग असिना मबुंग फारक लगदी मपाल लमदगी स्टेट असिदा उन्नजोम लग उपुदा सारेंग पोसिलकपा लेबन बंगम लगरे स्टेट असिदा लैंगा अमसुंग हामी सिंग मिनतुन पुना थबक तमिनबदगी nga puthokpaki sang sahi amada metric ton lising kontrata ki kontrata daru thengat pangamle स्टेट असिदा मपाल लमदगी nga लेबदा सही अमदा सरौंग लुपा करोड़ चाबरी रोम चलहले लैंगा रि हेन मियंग चंगदबा सेक्टर खरा खंगतपदा फिशरीज सु यावरिबने लोइनना स्टेट असिदा मियाबे कोनदबा ngaगे पोथोकनबा अकन बथापक लौखत खिगनी हानसु चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पिखे खोंथांग असि बो माइ पाखन पंगमबगी दबक चीफ मिनिस्टर एंड बिटन फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर S बालकृष्ण अमसु ऑफिशियल सिंग पथागत फोंदोके स्टेट असिदा सारेंग मरंग काइन पोथोकनबा खोनबदा लमदबसी की ngabi singna su thawa yauksen biu aina phongdok paga loinana sareng jokning ba ngabi sing atuwa matamda subsidy chada yangkai yawba loan pina da bathabak lokhalagani tharomadu da fisheries ki commissioner M Hare Krishna su sarwya ke COVID-19 की वैक्सीन की बूस्टर डोज काभन गदोरे COVID-19 की लक्षण असी बंगाक थुकनबा वैक्सीनेशन की थबक चथरिबा असिदे इंडिया की ओइना अहमसुबा बूस्टर डोज कामनबा की अयाबा अथुबा मतमदा पीरगने आना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
Virology Director Dr. Priya Abram News Agency the Pangdokre. Agency the Pang Pau Asinama Katana High COVID vaccine ki ahum suba booster dose asi Covishield vaccine pothok liba Serum Institute of India ge. Chairman Cyrus Punawala Jaun Institute asigi akang ai staff lising nipan ihan mula kap thokre. United States ki wadasu COVID ki vaccine adira kap kraba myo sing the booster dose ama pak sana kap thok na bagi ayaba laingang na pikhi balai kre. India ki wadasu vaccine adira kap kraba sing the booster wena atopa dose ama kap ki tangai fada balai bra haibadu lainga ki research sing na jamna kumna thijen bagi thabak satare. Maramasina thu matam the booster dose kap nan bagi ayaba pirak lagani ai bagi thaja balai aina Priya Abraham da phongdoke. Agency asiga akanana unabada Priya na makatana hai COVID vaccine ki booster dose kabagi wafam masi India khaktana tana malem gi lebak ayam bada kumna thijen bagi thabak chathari masi gi dama vaccine makal tarit ta anubasang kya su sadaba hore adumoi namak malem gi lebak ayam bada vaccine kabagi khongchal tamni ba asiki yang laga hause makki waina de miam da booster dose asika pa hautana ba WHO na khangalak palai masi gi mapung oiba maramasi laira ba mudi ina kun balebak sing da vaccine kabagi sanga se yamna khena ba thengnar pa asiki ne COVID vaccine asi dose ani bakap labati matam khara lerak matik mai chai tharatun la chada se mokana launar pa yabagi otok palai adu ba booster dose na ba asna miyo bagi immune system ato matam chupagi oina kandra hin bagami aire vaccine asi ki booster dose kaptu khaba Serum Institute of India ki chairman na hai vaccine dose ani bakap thok labu tha tharu ki matung da de haksang thab yauri ba immunity ki changa si tam handarage masidagi thingba ngamna ba dose ani bakap thok khaba miyo sina tha tharu ki matung da booster dose asi tangai fadana kap thopane Olympic medalist Maria ki silver medal angang amagi operation chathana ba phantan bada mating oinan ba auction daukre Tokyo Olympics ta police javelin thrower Maria Andrzejewska maki anba Olympic silver medal lokhiba sayol ani tangari ba matung da thrower asina tha nipan rom tangari ba angang no ba masa ama melojek Malaysia gi maithong uba matam da bhagna Pangkiba mana auction daukre angang no pamasa adu thamoi gi aruba leina amana nari amsung atu matamda surgery pangthok mathau tare Poland da pokba ngang asida European gi tongan ba lebak sing da leipo hospital singna pangthok da operation adu aruba oibana ngang adu da surgery tawba na thaire angang masa asik imumurung gi abata ngar ba asa asi hojik te US ke Stanford University Medical Center na oire mafam adu ponsi kanna bagi surgery adu pangthok kadore adumai namak surgery adugi ajoba senpam amma thau tagadore maramasina Miroje kaf ki parents sing na makoi gi angang ki damak surgery pangthok na bage mathau tariba 1.5 million Polish $70 lakhom lising marfo ga manga asigi online da fantale matamna asum aujilakpa amasung fan adusu asang senpam gi tangkhairum tamak phangba ngam libana angang masa asigi parents sing na makoi gi post atu nauna update tawtuna Miroje ki condition matamna sum hausilak pana sathi na fatre athuba matamda surgery yamna mathau tari aike masigi matamasi de Maria na sangchilak tu na ke Facebook page ta hai Melozek thamoi ki aruba laina ama loinari amasung athuba matamda mak surgery mathau tare mahake de maktani aigi Olympic silver medal auction tawgadori basi masigi wari basi loba hek matam sangna jangkide pantan jinbagi khongthang da jawba hai basi andaki asin ahan mani amasung sab chaba afabam fumda yauri haiba yakna khangjai Maria Andrzejewski auction adu Polish supermarket chain chawka postcard ga US dollar lakhama lising kun manga gi bida mai pakhe adu monmak Javka na silver medal adu Maria da am khosinanam abaso Melozjevski anopa ponsi am phangna ba asoba senpham mamadan tawna da ba ware blauke Javka gi post hai Maria gi picture chawba aduna aikhoi basu ahongba pokalle Tokyo dagi phanglakpa silver medal adu mahak loidana lehen basu aikona warep laure aikhoina mating pangpa ngambada nungai pa phawe Maria lisingani taraga taru Rio Olympic Games na medal phangada pasumna ki centimeter ani khak warke lisingani taraga nipan Maria bone cancer diagnosis tawki matamaduda Tokyo Olympics ta mahake medal phangbagi asa lap thoke mahak chemotherapy madauta ki de adu surgery ama pangthok tuna hanagi phibam ta hanjalak pangam ki bane Masagi sahi kun mga surabi cancer survivor asina Tokyo Games da 64.61 meter langduna silver medal lokhe magi khwai de ginak naba lambana china gi gold medal lokhe ba Cheng Liu 66.34 meter langbana hoike
Magi khwaidagi naknaba lambana China gi gold medal lokiba Sing Liu 66.34 meter langbana oike. Tokyo gi performance adu magi thamui da lengdan laigida orbasu Mariana mioi amagi ponse. Kananaba magi medal adu auction tona ba warep lauke. Mariana hai medal gi aseng ba belu di thamui da matam chupada lengdan le hogane. Medal asi chumnagi posa kamani adu ba ato pasing dadi asoba belu moi gane. Masagi silver medal asina upu marum do upun Thangdul laigado bagi saruk miyo bagi punsi kan bangam gani masinani nadul hirbangang ambage mateng pangner ba in auction taunan bagi gorip lauri base hausi ki wena khang rupa masa atu gi phan tansin bagi post atu namakoi ge pandamadu sada marfudra tansin bangamle amasung aroiba figure yawgada baga sik tangai re maka tarakpa atop pau amadana state singi thodo watuk state na loisin gadabani kirin rejejo Wangnongpok state singki marakta lamge wahta ki thole pathaw watok singasi mari lainaba state singna local level ki thakta sangtaina ba porakadabane northeastern state sing lammunna bagi watok kya supreme court la loisindana lairibane state singki marakta nungsi chanan amadi tangdu laitan lehen bai bas state ki mathawni haina union law and justice minister Kiren Rijiju ngasi phongdokre haribo wafam asi union law and justice Kiren Rijiju ki namit humne ge idanagar khongchit ki dapangasi thonglaki bagi warol da phangdokibane magjan Arsipal Jatra ki sarukam boy ngasi idanagar da thonglakibane Manai state sing ngang kui kemari ni dapat watok sing local level da state sing warusin purna bahona gadabane awang nompoki state nipan ki marak da yeng nabakum kana bagi thong asi tawloi dabani ekoi punam ima amatagi masani aiba kawroi dabane state sing ki marak da lainari banung sina bagi mari adusu kahen bai haba thawdok sing thogan danaba state sing da thawdang logadabane ngam kai ki wahau dagi state amaka ge marak da sathok sajin tawbad sinari ba lambi sin thijin bagi tabak sing Tengjan bagi tabak sing handu kadabane Maragasiда hauzik nung kara tab maramda background da kara nungai tremasi kitamak tabi ribes ngak pegane yumbai thabada chenaba mihui ama police na phagalak pada apen ba phangdorakle Agas taraga taruk amati taraga tarit ki lona ba ahing nong yai matung pung ani makai tab matamda jarpok tulhel awang lekai telaiba MD Sirajuddin Elias Ibocha gi jummai tharam khibagi thodok ta chenaba MD Munir Elias Hanai Elias Ade bongasi police na mai pangna phagat khiba Phagat pipa ngam khiba asida Impal East SP amadi Andro police OC pathagat papang dorakle Thagat papang dok mari lain All Manipur Muslim Students Organization amsona thadorak pa cherola mana hai Agas taraga taruk amadi taraga tarik kilona ba ahing nongai matong pung ani makai tabam matamda Jarpok tulihan awang lekai telaiba MD Sirajuddin Elias Iposa gi jung khangau tana bai jalake Imongi miusin na patha dun leiba matam oibana tum tharaga leire matam da mapan da khangau da mai jak padage mai jak bagi makhola ma tarak padagi sen thorak matam da mapan gi mangol da kham tu leiba kari polet ama jang da club ke oiba sports ki thamba upone sing mai jak to na leiram ke sariga sida jumthang da leiba MD Munir Elias Hanai Elias Edena petrol bottle amadi mai khet paraga jumgi sajin da chura ka len ba thengna ke imongi miusin mai kanan uphona ngi talakta Makangau dana mangke. Hiram masih kembali lain imung manung sagai na tegi mio sina pau dam laba matung Andro police station na pau pira matung Ozina. Losing ba tim dan bas deke sar laba matam damai thabra sina ba petrol hapa botol pade. Mai he taram ba thengna ke imung mio sina eyewitness oir ba MD Munir Elias Hanai Elias Edde sina mai thabani aina pau dam ke. Impal SP instruction ki matungin Andro police ke Ozina MD Munir ngasi phagat ki bane Jummai thabada chena ba mioi ba matam sana phagat pa asik namakta MMWO AMSO BCPC TEA amadi ATUCO harib apun ba organization sing as Nepal is SP amade Andro police OC pathagalagle Loina all Tulial anti-drug committee na Sumanipur ki make education CM ki war against drug sagat pa na may ka ba chinjak jon ba chaba sing asina akan na thau Saraga satharak ba thong asibakan dem tau ba khroina na sena ribe sing adho matam da patik chaba cherak phangan view an apel tawrakli aina amso gi cherol tan ma khata na aire national anthem thing bagi cleric book tau khre mox marung da national anthem section ba ba se islamic lining ki chana kanglon gi mayuk tani airo bagi dabak agra da leiba taraga dare chuba sahi chara sakhiba jama masjid ki masak naiba muslim cleric ama book tau khre Naminini ki pamang da local BJP leader Ashraf Saifi na lusing mamiyoy kangbu ama moksa duda sanglaga ting tamnumit ka mari lain na laibake mazu hongi piran singkat pagloy na national anthem sa kibane Mok management committee ki member ama local leader Haji Aslam Qureshi na
file taukiba complaint amada jumpham oraga local police na Sahir Mufti Majidul Qudus Khawaif Romi sahi mudrama surabagi mayukta FIR start tauke complaint asida natana cleric asina box manungda phiral chekhat kiba aduba kanna janing da botun akanba wahi kaya sina duna sai thang kiba gi video clip amasa police na not tauke Mumbai police na sasinaba Dr. Manga Fare Mumbai police amasung Brihan Mumbai Municipal Corporation na khosamnaraga sathakiba asobo operation amada Northeast Mumbai ki Govandi Sivajin Nagar area da leiba slum singda senior doctor sing charaga thabak toramba miyoi manga Fare Mumbai police officers in the Sagol Senamita Pongdorakpada Tazaba Jaba Arun Pau Ama Fangbadage Police Inspector S.N. Nanpabare Amasung Constable N.B. Sawat na matter at the section at Tijangi Amasung BMCG Assistant Health Officer Dr. Freya Kolita Pau PK Matam Sana Slum Sing atu tabak Dr. Tongan Balina Sing Laying Libani I don't know person sing the Gisel Sound Lodon Lakiba Dr. Mangatugi premises da BMC Amasung Police Kapun Batima Manajam Sakashin Betariat Tauke BMC Amasung Police ki team sing tongan Bamafum Sin the Red Satake Amasung Senior Dr. Sing Haiba Bui Manga Paki Makoi Maksahini Fugo Humdo Amasung yang kayong doy kibarak talay panapangak tani. Bayang do namthak toramba MD Fare. Namthak dog do na bayang senfam lupa kuror lising home sa tara kataruk mahan kibagi case kamarilan Enforcement Directorate ED na Federative Information Solution Limited PISL ki MD Vavalabati Sadis Kumar Phagre. ED ka official amana fongdor pada agency sina Kumar bo agastaragan ito ida fakya masong agastaragan ipan pauba kasdude riman lauke. Official sina makhatana hai BMC Systems Limited ki MD Hima Bindo Bega Lautunar ka Public Sector Bank singe consortium amagi lupa crore lising sahum taragatar ulo makan kibagi damagta Kumarbo Prevention of Money Laundering Act maghada agas mga dafaki bane Hima Bindo asi Kumargi masanupini ano sa officials na pangdoke arweda content sing asi kimaro iba pau khara asi ba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri popuna magpathaga sari channel asina tomda kanara badi subscribe to video na subscribe to video mo like and share to so ka bi kan punamak po amok hana thaga sari